Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Hill State People's Democratic Party hakasni sajjan jong ka shipotrik ubnai naitung arhajar arpuai kila hiarsha rilom garo ban yakendo kerpang ya kinong yalam jong ka Garoland State Movement Committee ban yatheria tai halor ka jingdawa jong ka Hspdp ban penyo yala ka jong ka jilla Khasi Jaiñtia na ka benta ki jaj benreu Khasi bat Jaiñtia ban ru halor ka jingdawa jong ka Garoland State Movement Committee ban penyo ya ka jingdawa Garoland neka benta ki jaj benreu garo. Habaya keren mat kilat pathai khubor u President jong ka Hill State People's Democratic Party uba KP Pangyang. Ulaong bakani ka jingyalang hapadeng kinongyalam jong ka Hspdp lembat kinongyalam jong ka Gsmc kalong banyathir sani bha ki ai kilat kilanti bat kumno an penksan ya ka mat jingdawa ka bakin salaj ban pensngau syekit tendong skor jong ka sorkar. Shushu ulo ru bahagani ka jingyalang kabakongsan bahala ya theria tai saniru bah ka jingdawa jong kini ki ardli ki kenhon kan long da ka jingya trailang ringkat tadhado banda pun orlong ya kani ka jingdawa ka jingthu jungi galong ba bandon ke je penduk biak na maria ka kam ke badai halo ke isu juga parti bantawa ila kejong kejela ke sepang ke ba mangi ke Hspdp o ka Khasi Jaiñtia state ba ke ba nagaliang jungki para ke jongi ki je beri garo acek pa ki dawa ya ka garo ya kani ka isu keladan lepa ke trelang nadu mensua apo ke jinglam jong ba hoping stone lindo MLA bla khabno bolo president ri report but ipa Clifford marak ubare MLA report but president jong ka Gsmc te niladon ru ka jing ya trelang kepala slemba niladon ru ka bangi la summit ya ke join memorandum bandawa ya ke jelam ya ke jelam ke liaban ke atli jela ka Khasi state but Garoland ke atli state but mai nila summit ya ka memorandum ha ka sokar ila da ka bangi don ke join demand ni join signature te mentapat kane ka Gsmc pa kamdeshu tamaka ka bayen nagabanta ka jingdawai Garoland menta ka jaka ka Gsmc kila bu daga Gsmc Garo Hills State Movement Committee te ya kane ka movement nakaliang jong ngi menin ha meeting wala dep namar banglayeng untuk nadu pasang ringkap ke atli party te nilekren ba nilayo banya perkhalang ba nilarai kuni kebenin kong ba mangi ke Hspdp ba ke Gsmc ke bagan trup ya ke Gsmc ba di globun iseng mahalang hapo jongka bangin don biang lani min yap teng biang ya ka jingya trelang jongi ke Hspdp ba ke Gsmc na ka benta ban teng ya ka ni ka jingdawa ya ka state movement milekan ru bangin sa ya kendu biang ya ki atli ki group ki jongi bangin form ya ka coordination committee bakata ka coordination committee kindon ki kam ki pungsan ki bangin sa tena report ka arpat ni lerai ni ba ya ka jing dawa ya ka ni ka state Khasi state bat ka Garoland ni lerai lang ba ngin yasuk khang da ka bangin don ka join memorandum kabangin pak sa kasukar India. Kata kada rai ba. Kabalai pat ngindon pat hadin bangaliyo ika coordination committee jong kini ki atli ki group dari ki movement jong bang la don ke ya kren ka syai ba
ngida don ke jia penbaik bat ngida don ru ke jia rai ke jia penbaik bat ke jia rai kata ada halo ni paham ba kisne ki belada ui ba ke jia dawa jo ni ke apni ke jia penriu nei kata on ka confusion marbalai kum ka ANBC lane ke GNLA ke jing dawa jo ki galong ya ka Greater Garoland kepala bu sibun ke jing ya kulmar boleh jungi ki jai penriu Khasi bat ka pi boleh ni bu ya kini galong ba ni ha ni pensai ba hakatu ka Greater Garoland jungi ki don ki jai penriu a check ni garo ki badon ka West Khasi ki don ru ki badon ka Kamrup district ki don ru ki badon ka Golpara district pi te ya kini ka banta kalau nagalem jungi ki ka Gsmc bat Hspdp membanta suami somit ya kemamardam syaka sarkar India ya syagdar tugasi bat ni dia bu kerja penbaik kebesar bahkan umre bandon kejing ya perkhat ban ong ba kata dia wajib ni mo bandong halo bakat kebadan kerja penbaik coki ni coki umre ni ya kan tak besar kada bak ni lompat tung ke territory lani ke jurisdiction mo jong ke jinglong ki district ki bamen suwa ni ki district ki bamenta mo ke present administration jong ki district ni suwa ngiran Garoland district dari beragi ladon ki ke north Garoland ke south Garoland ke east Garoland mo ni suwa ngiran tangga Khasi Jaiñtia district mentar ngiran ke south Garoland ke south US Khasi Hills ngiran ke Rimhoi district ngiran ke southwest district tekung gini ki fa ni sa railam ni shailam baknang bakai jing kalau apa shaila laga jong ke beri maknaru beri laga jong urusan rupiah kubabit rupiah te kani kalau ka bangi akan nin haka jenis soding hakin juni ka Hspdp ka Garo Hill State Movement Committee pi haba ni persang ya kaban yet benia nadu ka menur jong ka jai pendiri jong Khasi penar ka menur jong ka Garo cek beni Garo community hoi ila don hagani ka state Meghalaya antara San Pusnem te henry pi ka bangiele ya ka Hill State hagi mo ba menswa haga snem bangiele ya ka Hill State ni kemong bangiele ka Meghalaya state te haga snem ribu kandai autonomous state haga snem nyopo way nyopo ario ya ka full fledged state kalong ba ngim don su ka kerteng jo ka jagre te ni ki atli ki party ni perkar ya kata bagi kren sapang ka norim jong identity ka jong ni bu kene ke simply hato kene ka Meghalaya ka bagi ai kerteng hadin bayo ya ka Hill State jadi sangi mele ya ka Meghalaya state mo ngile ka Hill State tingina perkhat ba ka kerteng ko to por kanlong Khasi Jaiñtia an Garo state kabolong esikum katega Jammu and Kashmir state mo te nibu kain kata jing berkhat hato mangi kum ki atli ki jai benriu hapo ka Meghalaya ni hun mo bandon no tang kata ka state Meghalaya te khaban identify la de bagan pene ka hok kerti ke jongi na mar ki jai benriu atli ngi don ka jong ka norin no ka tin ka thali ka riti ka dustur ka bisar ka khada ka long try man try khno ka siap misu thu ngi don ka jong ka hok long try bat ka jing ka dustur la ka te na mar kata ni dagawai ka sur mo omdei bangi ile ka state Meghalaya sajisin ile ka Khasi Jaiñtia state da ka Hspdp na le da ka Gsmc na ka banta ka Garoland da ka bangi ile kemudian dagawai ka spirit ilo mo ni ya kene kene with one spirit ngilong kum gawai ka yin te matang don ki kun anda habangi kun ka he ini kuat bangi don ka yin da ka basuk da ka basan ba da ka persan dan men ka para ba omla bangla hi bangi haban penbek ya kare yo pu usam ka kum ka framework jong constitution bangi la sa nilayo e ka state lemba kan the North Eastern Region ni ha pa yin na ka notification te nak ta ka daw ka don geching ban ya kren dalong ka jrong ten rei su su ba ka palat yang ni lada ni pe ka tu geching pernai pu usam ka Meghalaya habang yo e ka state Meghalaya tabangud ba
niele kejak minu Khasi ber Garo habadono na Assam tenda milayo pada ya state ikam ai ke tum ke jindon kejak minu Khasi Garo baton hakata ka hakatu ko on nomi state no res tu ka jelam ni bilang musa ni esen tena kata batao ka sai sibun ba Khasi ber Garo ko mo tena kata ka daw mantang idon kam ba kum ko party ni ai tu ne la ai ka jik tho sa bu shif ke kli ba ni hab don kam hi ban khmi biang ke ki kot ki bala pana ni miswa lagade ni disin lagade ni dis council mo lagade ni gitrai hindo lene na ki notification ko bingito na state bangin riluk ye kini ni revisit ini ki kot lene ba bangin da don ru consultative committee bangin dia khmi janai ni ki bat bangin dei ban waru kala ban point of permanent settlement bangin nom ya lamba klasi